Shubor nakaslem jong unausan hima. Kasi Students Union Sengkemi mentakasngi kalai poetrik naitung arjar arpulai kala syakot hajar hikipulit ke Lomding Jiri Police Station halor ke jing ujor ejahar ke bakala bu persya ya ke Legal Rights Observatory ke ejahar la ujor do ba James Hitler Maupnyang ubade Legal Affairs Secretary jong ke KSU Sengkemi ha ke por lai shiteng no ophaisngi Lomding Jiri Police Station. Habakren cikilat patai khubor nakaliang Vice President ke Seng uba biangbor paliar ulah pentim bagatanat terikam jong SP kala pha ya ke ejahar kepada mudui de ke Seng Lomding Jiri Police Station banakaliang katanat pulit kala khot yo Legal Affairs Secretary jong ke Seng uba James nakabenta ban shim jing tho bat la yo ru banyak keren badu officer in charge jong katanat pulit Lomding Jiri kumban shupen kin mau kada ke bapenlong ya ke KSU ban ujor da ke ejahar kalong namar baka wei ke kinhon ya kepada tip kum ke LRO kala syutare kulmar klem dawat banyak ya ke jing tip haga bayadai bat ke jingjia kepada jia haga than Mahadev Khola haga las new blaze jong ka arpa sautrik naitung da ke baong bahaga ni ke jingjia ke Seng KSU ru kala don ketilang bat ya ni ke jing tho ke LRO kala penmi link ba ke Twitter uba biang bor ula ong ru bakani kam dai ka sin ka banengkong ba kani ka kinhon LRO kala le ye kani ka kam henroi na ka por sha ka por habadon gijing e khi ka jumlin man kin tho ye ka Seng bat minta kani ka kinhon LRO kala kenno pet wat ya ka balang Presbyterian ru ka bamtip ya ka du kadang nakaliang ka Seng kala kintu ya ka tran pulit ban penklo ya ka jing tokit bat ru ban kem di bedon kti ban kenshot bat penshit lingba kani ka jing tho ha ka Twitter bat badai ban penshitom kat kum ki kendon ai Pak nakaliang ka Seng adin sanksi penting setelah file ka FIR for SP office but nakaliang do SP kala forward ni ka apa ya bunyi punya for question tentang sini lah yang juga polis ke hot sama James Maupnyang pada juga affair dengan Seng pada yang jelaskan juga statement hadir mengilayo akan keren bagi IU bagi for question masuk bagi ni kes kalau register kes but kumba pitep kumba kemau bagi ni hingga bro di wanja di hadir bakawai nak kenhun telah tweet kabar ratib ke LRO tapi depo ke Twitter kenok ya ka Seng ni berkawai bakal benta akawai ke jingi syok ya dan angte po Mahadev Khola ke long ke ke ba kum ke Seng ni kemudian jimtep ya gini kemungkin ini baru juja nak por bagi ibu kemungkin ke kenhun LRO nak por Islam lain no bagi benar ke jingi ba pian mazat beliau lagi ke jumlah nak por ban persang ban kentok ban ora ya kata ya ka Seng berkunjuk ya dui bat di kenhun niam balang kerstan kan ya pok jala judungi bagi jadi mentala judungi ya kini mentala kini mentala ski bagi pet halor khatam kini jingja ngai ba kali jingja buat makanya untuk SP nak clarify kunjuk buat CM nak clarify ba kini ketua jenis show edak angte pok Mahadev Khola kami bai don mentala kan nu kenhun nak kenhun ka kenhun Seng balang ni kenhun niam ni kini ke jengle do kini ke LRO wara ke mensau do kata nama kalau wara ke pi ndai baka bangi tak bangi penbak basong basa ni rei po bro poi kali kalau wara ya kata ka jing so pet meriu kalau badbo jema ya ki tairi tai muluk tam ki breu ki malabar kiyo kan tho ni lai pucat te kum ka Seng ni hak Islam ki por bladap por bangi dun ke jing ki lang ni ong ke jing ki si lang dia orang satu kepol ke ki tamator kidon ke jing tho ke bajumi haki laki di Facebook page ada ki wei ni ki kun samla ki jutho to bat to ki samla ki baju tho ki jing tho bali kini ki bulsin ki syakot syatan sin sport segi polisian kebju sport SP office bagi ju syak action bat nakalian jungi ka Seng hibar wei yang ba kini ke jing kali di balik kebju nakalian police department highway di begini LRO ngor balai ba lada yaki jongi kila bertang kemudian dari yaki kui tempelat ke junjang nak por kini mesti kum Seng ikan melak yang dalai liru sementara kaski ladap kum Seng lada ban ai statement hang ni tingba jung sama James bat ngit kam bagi sobat ketu ya ka police department duduk dengan serkar bagi dia ban presiden yang ni kam balai ban kam ya ketu ki beliau ki ban keti ban tekau dia habis dia kini ke junjang
sengi ba na kaliang ka seng hakaba la file ke FIR na kaliang jo ke police department kila khot ban shim ke statement by day penai mata halor ke jing file FIR jingi bat na kaliang kai ka ba na kaliang jingi mila banle mila lapha ya balai ke statement kata statement kolong ba ka police department kadai banle kene ke kamtam jing pensit niam pensit isi jai benriu jong ke LRO namar baleng ba jong kene ki post ka ba ke LRO ka bu po Twitter kisapyang segui pat ki rensan jong ka social media kata kadai ka ba ngala kentu ka ba kulit sim statement ka bang ai kunci tek statement ke kampung sang di ai banyak kapan ki tek statement kapan kasimen kadai halor ba kamtam ke jingja kepala ja kwa pelong ya kaseng makan IFAR bila ai ke FAR halor ba kimi kijingken tho ya kaseng bat kumju ya ki kinoyelam jong ki balang per sing ai kesmen kelong ba hamtam hakaba kinondur ke jingja apo madep kola bat ya kaseng kata jing sai jing bila ai ki jing sai men ma kalian jing ngimdon ban hi sai ru ba kaseng hi ka khamdan bentai ram khamtam mete ki jingja ba kulit kidai ban tok pit hamploi ban ngi ke paru ki namar ga jingja mar senja kono jingja ka LRO tah pedeng si kentar ki la pos ya ki belum persya jai berujungi kata ketika ba ngala statement ba tidak sepan lagi kita di LRO atau karena kalian kulit galak mau meru kita di LRO na kalian ke jungiru ngila le la ke jong hambok kamdei tangkap police department ngila tip bar ngiyo ru ke jing tip ka ba hakaba kidon na kino yalam na kiwei pat kila abne genhunyam ni genhunjak benru kiba don hapo jong kene LRO kila ban operate de kene LRO na bar bat kidon ru hang ne hapo ka jela ke jung Demar pa kadai ga bentang atau cybercrime mau ni nak tahu dengan penyiaran hate speech. Tapi kan no video di sini bagi lagi kulit nak cybercrime gila mendetek. Yakum gini gibru giba pensapiang ni ka hate speech. Kumengi bagi dal gila kai kebor mengeni bela persyang ban yalam baklar kadai cincang ka jah mahir kan. So kajing tok kit kadai kajung kulit bat kai ka ba nakaliang kajungi kalong ba alakaan kalong kumju ya kiba comment bat kiba tho haki rensan social media haki por baiki gejai benreu haba syakot syatan bat ki ha bang statement hakmat jong hakmat hapo ke office SP kadai belum kumju kaan ya kiwi pat gejai benreu kiba tho persyak gejai benreu kajungi Aku kan investigation di kulit. Aduh kamu ngelayak. kata kakam kadai hapo kamram jung kulit ngimla ban tip bat nakilang jungi hiru kai ka bangila ban fit information ngila ai bat ngila le kai ka hatam ba kini ki seng banabar kinam persit jai benriu la kinam perisinya Kamu jeng tip jongki. Atau di kulit kilap khon yang empat yang kita di bahasa ujur. hadu mentah kata kakam try ke police department ka tip khamba kadon ha pedeng ngatrai kidang yai persyang kuno benle yai kaneka ya kaneka ikiba penya kene LRO namar katung gajinga yatu nakilang police department kalong ba la operate di banabar bat kidang persyang banwan ya kata kakam Nah ni ka slong ni imat. Margi tip lot kai kata KSU bagi tip di jinglong jingman hang ni. Tapi dan ayu pat banong ya kadni jing slam jong kulit banong bagi dai beri banabar ba operate dengan LRO. nakaliang jungihi kuma kerja nakmat kalong ba kakam ka di hapo police department andre lada ka police department kamla banle ai nitip bagi don giberu di banapo hi napo ka jala jungi kila bansa kini ki area ki jungi hiru bat larangi lam bat kaseng hi ka aga jing maham ka bateng bat kan sale ka badon kam